أصدقاء وأعمال. غادرنا المطار، الطقس رائع والسيارة حلم. نحن في طريقنا للقاء أشخاص لنتعلم قليلاً عن الأصدقاء، الناس والأعمال. Freunde, Menschen und Geschäfte. Freunde, Menschen und Geschäfte. كيف نقدم أشخاصاً آخرين وكيف يقدموننا هو موضوع التقديمات أو التعارف. Vorstellen. Vorstellen. أود أن أعرفك على السيد، السيدة، الآنسة. Darf ich Ihnen Herrn, Frau vorstellen? Darf ich Ihnen Herrn, Frau vorstellen? سررت بلقائك. Sehr angenehm. Sehr angenehm. كيف الحال؟ Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? عادة هذا لا يحتاج إلى إجابة مفصلة. بخير، شكراً، وأنت؟ Danke, gut. Und Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? إذا أردت أن تكون أقل رسمية، جرب هذا. ما الجديد؟ كيف الأمور؟ Was gibt's Neues? Wie steht's? Was gibt's Neues? Wie steht's? كل شيء بخير. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. أحياناً جيد أن نبدي اهتماماً بالعائلة المقربة أو الأصدقاء. كيف زوجتك، زوجك؟ Wie geht es Ihrer Frau, Ihrem Mann? Wie geht es Ihrer Frau, Ihrem Mann? عادة إجابة عامة تكفي. شكراً للسؤال. Danke der Nachfrage. Danke der Nachfrage. قد يسألك أحدهم: ما اسمك؟ Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? يمكن الإجابة هكذا: اسمي. Ich heiße. Ich heiße. اسأل الأسئلة التالية فقط إذا كنت مرتاحاً وتريد التعرف على الشخص أفضل. كم عمرك؟ Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? لسنوات. جوابي هو: عمري 20 سنة. Ich bin 20. Ich bin 20. ولدت في عام 1980. Ich wurde 1980 geboren. Ich wurde 1980 geboren. من أين أنت؟ أنت. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? أحياناً ينسى بالحديث ونشعر أننا نعرف الشخص الآخر منذ سنوات. ماذا تعمل؟ Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? كم ولد لديك؟ Wie viele Kinder haben Sie? Wie viele Kinder haben Sie? هذا جواب ممكن. لدي ابن وابنة. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Ich habe einen Sohn und eine Tochter.
هل أنت هنا لوحدك؟ Sind Sie hier allein? Sind Sie hier allein? بالإمكان المتابعة لتقول من جاء معك. جئت مع. Ich bin hier mit. Ich bin hier mit زوجتي، زوجي. meiner Frau, meinem Mann. Meiner Frau, meinem Mann. أهلي، أولادي. Meinen Eltern, meinen Kindern. Meinen Eltern, meinen Kindern. أحياناً عليك أن تظهر وضعك العائلي. أنا متزوج. Ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet. أو أنا عازب. Ich bin ledig. Ich bin ledig. مطلق. Geschieden. Geschieden. أرمل. Verwitwet. Verwitwet. ربما يودون معرفة إذا كان لديك الوقت لتناول العشاء معهم. كم ستبقى هنا؟ Für wie lange sind Sie gekommen? Für wie lange sind Sie gekommen? أتذكر؟ يوم، أسبوع، شهر. Für einen Tag, eine Woche, einen Monat. Für einen Tag, eine Woche, einen Monat. كي تشرح هدف المجيء ابدأ هكذا. جئت. Ich bin hier. Ich bin hier والآن الشرح. للعطلة، للزيارة. zum Urlaub auf Besuch. Zum Urlaub auf Besuch. للسياحة، للعمل. Für einen Ausflug zu Geschäften. Für einen Ausflug zu Geschäften. قد يريدون معرفة مكان الإقامة. أين تقيم؟ Wo wohnen Sie hier? Wo wohnen Sie hier? قد يقترحون الخروج معك. ماذا ستفعل هذا المساء؟ Was haben Sie heute Abend vor? Was haben Sie heute Abend vor? في نهاية الحديث يتم ذكر الأصدقاء المتبادلين. تحيات إلى، سلامات إلى. Meine Grüße an. Meine Grüße an.